Yesaya NKORE MEDIA Musaganet Pro kandogu nakuletera bakweta Pelé yawasa kuba nafa 2009 cyo ku 12 2022 tiya ka 2023 kandi ogunu yaresire enzana bakweta jinga style ejenzana iri ku influencinga culture y'aba Brazil akatandika kare nazana kandi eje akabanza kujintroducinga mu World Cup yabatera goro butaka bwakuka iweza NKORE MEDIA kandi video ni yeje subscribinga tubase kukitambuza mware kuhagira music mware kuhagira umweshongozi wo Jack Bwemi kandi mwongere kumusupportinga na channel ye n'umweshongozi kandi wa gospel igishongoro n'ibirunje munonga otherwise massive records nayo mujihagire Pelé no yares radio style and akateba goro nyinji munonga we just viewing age program kandi basikuba no irebera ibyo utakumanya niyo bimanye na promoter DM Swaga echo abano kimanya wabano manya wishe wa Pelé na wakaje muzana wo mpira akaje muzana wo mpira in fact akana ro mwana alikuzana akatera umuyembare bagwaguruka ari umwana ya dribblinga yabutera je twonke umwana noje kuzana umupira yes abare bita barunji nimba kunda munonga kandi mwe bari gumana mutwacinga amazina ninye DM Swaga promoter kandi number 1 promoter aho mu Western Uganda bari kunda NKORE MEDIA mukagikora the number best bari kugikora the best kandi mwe bari munonga gumana mutureba amakora gariho nagubusasi kandi nawe kugira ngo muzanu w'amana munonga w'umpira Ruranganwa umunsiona ubakweta Pelé Yafa gurina jishuka neza go ya Brazil kandi akabaho na sports minister wihanga edia Brazil Pelé yabasa kuba nafa kandi yafa 2009 cyo ku 12 2022 umwaka ati yagureba which is very bad ubwo akazagwa 2023 cyo ku 10 rukumugwenda makunyana kandi yazagwa umwihangeri bakwita Brazil ko habe natura amazina rero nyine original bimwete Edson Arantes da Nascimento kandi FIFA yekaruga yajeta uguno muzana munongo mbakusingayo kandi ya ina kasete aboko bayari internet wase miliyoni 10 za US dollar ijuka miliyoni imwe ya US dollar nebere munkishatu 3.7 billion zaha so nabaya bayine makasete abeshongoza bitu ba celeb ba superstar mushanga bine just 6 million kandi bakujoga so umuzano ya ine sete gonkambe yawasa kubana asiga kandi mazima garahanga Pelé akakora ibintu by'amana munonga kandi bajangu he was among the most successful and popular sports figures aho mu 20th century umwagwara kumugwenda cyane na mwenda bakamwita athlete of century kandi ya Musirikeri International Olympic Committee yajangwa oguniwe athlete wa century kandi bija bamuteka list y'abantu 10 abakusingaye kubaba mani ingashabo mugasho important people aha omu century ejo umwaka gwe 2000 Pelé akija yaba voted World Player of Century by International Federation of Football and History and Statistics abajangwa umwagwe 10 bajangwa kusingayo kandi akija akaje ngumba hangwire was one of the two joint winners of the FIFA Player of Century his goals rukumi bibiri shaje na mwenda goals kandi umumizano rukumi bishatu kaganisha tu so almost buri muzana kana ateba abo bakateba goro rukumi bibiri shaje na mwenda kandi yaziteba umizano rukumi bishatu kaganisha tu eco cyatuma ecaresire bamuteko mu betabo Guinness World Record bamandikamu wakireba akatanduko mpira nyaka 15 kandi anyaka 16 bija yaza timu yo mpira yenyine ya Brazil kandi during international career akahangura ho bikopo bishatu bya World Cups akahangura umwaka gwari kumugwenda 58 yatwara ikikopo eco n'umwaka gwari kumugwenda kagane 2 nawe yatwara ikikopo eco n'umwaka gwari kumugwenda shanju nawe nabwo bacitwara the only player to do so niwe muzano wabase kuhanguruza team ebikopo kandi he was nicknamed the king following 1958 tournament. Pelé is one of the joint top goal scorer for Brazil with 77 goals omizano akatebera Brazil ejo ihangaje golo nshanju na mushanju omizano 92 kandi akira Brevo omusantos niwe all time top goal scorer watebire golo rukagana ni 3 omizano
kagatano na mwenda in golden so ejo club ya Santos akabaza kuba nagitamburiza ayigura munonga kandi niwe ari kusinga yo kugitebera golo nyingi n'uburi hati yija yabasa kuba narwomagara gitu igenseji kandi yabe natambura akagara basa kumureba yabe natambura akagari ari kugezaho bambe kuyiyobora mu bazamazimu muto wazanira umupira kwikajejo extent na ijata akabasa kuba nafa nkibanki basa kuba kita kugira ngo nahika kuzakagari kufa ajya akagari mazimo umuntu wabari fiti njana kubagambere kubasa kuba cyamwisire kandi ecyabasa kuba cyamwita mbase kuba n'umukimanya akaba minister weyemzana nguna nabagambire kuruga kibanza cyo kubanza umwaka ugwara kumugwenda 95 bunzagwa kandi yija yakitambuza henyaka yaho enyaka 3 yahisa ibiro 30 ryo kwakana umwaka ugwara kumugwenda 98 so omuzano bakweta Pelé ubunani mbagambiraho yabasa kuba nafira nyaka 82 yonka iyo bukuru kandi ejo etari minji munonga yo kutwara superstar at least kari yabaruho nabandi bakabana bareberaho bati urangana ko yasharamo so kandi amakuru mbwene ugo nukwe gatamburaga so kandi yabasa kuba nayite ngwara iba kweta colon cancer ijwaho bakamugira ngo ebirabiro ndakimwaho ryo ku 12 bakamugira mbwene Christmas giro mu igwarura akwembera yawe yangera kubambi so mbera nuko yagende so mwara munonga kukagira kore media kandi makuru nuko nabagahisaho amakuru nuko nagabahisaho omurunyankore kandi nabagambira ngo izina ryo ry'umuntu bamwita Edson Arantes da Nascimento da Nascimento kandi akaba named by FIFA nka greatest footballer omunsi yona mubara munonga kora nkore media mubare kukagira nkore media mhagira beshongozi bitu nkajya kigweme nabandi binjiri yasuwire izeraika beshongozi nibinji bright MC masheko comedian mbagire kandi twakitambuza level makuru nigaga gunambinire kandi asagana promoter DM swaga nyiga subscription button o sharing turebe ko twatambuze kinteki kandi tukara ko twakisankahi map echo abano kimanya na DM swaga pro the number 1. Selecta kuluta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani wabanomanya wishe wa Pelé na wakaje muzano w'umupira akaje muzano w'umupira in fact akana ari umwana ari kuzana akatera umuyembare bagwaguruka ari umwana ya dribbling yabutera jet konke umwana noje kuzana umupira. Rest in peace legendary. I sign out for now.